Ćao drugari, ovako danas radimo jednu malu i zanimljivu temu, a to je kako da odblokirate vaše instrumente u FL Studiju, zapravo u bilo kom programu u kome radite vašu muziku. Dešava se, na primjer, zadnjih niz godina, ajde da kažemo 2-3 godine, da VST udarili su zaštitu, na primjer, posebno Silent One, znači on je ono najveći đubre koji postoji, njemu su radili zaštitu da antivirus prepozna ga kao virus ili krekovan softver. I sada ovako, šta bi trebalo da uradite, pošto dešava se neko od vas otvori projekat, pa vidi ono nema zvukova, nema ništa, čoveč ono ne radi mi silent. Onda uradite sljedeće, znači minimizirate, odete sad, u mom slučaju je Avast antivirus. Neko koristi AVG, neko Kaspersky, koje već, nemam pojma, uglavnom treba da aktivirate da su ovdje ikonice, 2 puta kliknete, otvori se ovaj prozorčić, odete na menu, odete ili meni kako već, settings, otvori se ovako na general, i exclusion, znači ono da izdvoji, to je da izdvoji i da ne pipa antivirus do toga. I sada ovako, znači odete na ovaj file paths, otvorit će se ovdje, to jest za vas pričam, znači otvorit će se ovdje, odete na browse i ovako se pojavi lista, vi kliknete na C, pošto otprilike na C je system, image line, folder, to je otprilike sve tu i za bilo koji do. Ovako, znači to ste markirali ovdje, samo kliknete OK, ja u ovom slučaju neću jer već imam, tako mi ne treba i to je to, znači ovdje OK, sačekamo da ovaj antivirus ovo izgasi se, ponovo aktivirate vaš FL Studio, uključite vaš instrument, evo Silent One o kome sam govorio i sada. Čuje se, to je to, a kad na primjer blokira antivirus ovdje, kad kliknete na ovaj ovdje deo ovaj kao utičnica vaš, šta je ovaj mali kao krug, točkić, otvorit će vam se ovako ovaj prozor i ovdje na settings pisat će umjesto ovoga žutog Silent One digital, pisat će nešto fail proces, tako nešto crveno i to je to uglavnom, antivirus, on pravi sranje jer on šalje, pošto svi ovi VST-evi u sebi imaju ili one vremenske bombe da posle izvesnog vremena bukvalno eksplodira mislim figurativno eksplodira i nema više VST, se obustavi, bukvalno ne funkcioniše, a u ovom slučaju Silent One, on samo prepozna ga kao krekovan softver ili kao neki neželjeni file, virus, tako nešto. I to je to, eto, nadam se da sam pomogao, veliki pozdrav i ćao.